gets better with Akohunu TV shining bright. Feel the joy it brings to you. Life gets better with. It's another Monday. Meeting at the Ghost Lover Fum. Me mo bibia kwaba eba TETE MMOFRA online TV so jumedia wo hye eye TETE MMOFRA Akohunu ane eye ni gye nko a ne yehu yeka ne yete so no yeka ama ne yeyie enu nti se ne uhumi wo studio sase ya enya me nko na me tena kunya ni mu o me wo MC Omar Sterling no abon ho samra ne said the finest MC in America ono kwa ne MC a onye MC we yase clock hallelujah amen enti eni giensam wo ho de bia da se nyankopon am ye nkwa ne yetimi home ne yetimi kasa de e wo se nsam a eye eni giensam ye de bro na me kai wo se odi for Samuel ena oso yasene ema ye de TETE MMOFRA Akohunu ebro o se eya ade bia ehawo e wo wiase so na wankasa otimi se ade we se ntime mama brabo ne enkototen si de mesi pe no a o se wadama freno wa numbers na uhunu wo screen so no na woni ni nkomo ade bia hawo bia no bema ho akwankyere na wo so watimi afa wo ntema pa afra afei so TETE MMOFRA online TV ya puna bie kakraka ama obi bia se ye nu ni bedija eye hihye ye ketuwa bi ye beboa ni abodonkomi ya fratofo eni atufuo aba se ni ye be ya wo so benya wo mfa so do so puo enti numbers ni wo screen so fama me na fra ye nani eni nkomo ye bebo adoma no in different level amawa ubenya sika kese ana number ya me ba beboboi ubetimi afa o test ya ye beje so number ni 020 7170130 020-717-0130 afei ye besha agro nase agra meka ho asem na ye nigye ho nsem ye besha ase every mona gucci so oye nsentwereni a obi beka sensentwe adwuma ne de otiase pa sesebi onya konwa tenam na wonya taade bi ekata na deja so a okasa se kyire se ne bo se ane nsentwereni adwuma no onim ne ye woka na eyemre bi etwam last 2 weeks ya nase yemfa ne se last month mu okrampo ne yesi VGM bae na VGM ye bae TikTokers ne wo red carpet ni nyina ne se yesi nkrofo mpa wo so me performantam omo wo so mba red carpet omo manta saa ne ye beka kire na TikTokers for red carpet so ne interview omo a chese Monaguchi ati ya wa hunhuno tesase bi efuna o hye fom na wo opro bana ne hu nyina abobo pompo na obeka sa TikTokers fo enye celebrity na ye beka ho asem wo ha sei o mad na adwen bae and still na ansore efse bibi jeje show ne da so wo de enso menka ne se enkoda ye asa asore na ninsema Monaguchi e dia ba abontin nyina e kire se eye Ahmed ohuni video bi a o kasa na ninsema wo ka nyina ne se ono onye influencer nka brands a wono omo ye adwuma chesensem bebre na Monaguchi se he crash braha wonim tumi amewo me fafum sisie de tare maso a within seconds sa brands na wo de bon ho asafo hene se wo ye influencer no sa nyama nyina ya ebekọ down so be careful yonko he video nemra Mona, what brand has she worked with? I'm working with in the months I've worked with 4 or 5 brands and Sarah Penna and you don't have anything. Hey Ahmed, meanwhile if you take phone they call the brand owner. Say make it drop you. You know they fear me. Eye Ernest Kwache a woyen century Ernest Kwame Kwache woyen century ono so de metimi aka say we one of intelligent personality bi e kase media personality a omo Ghana ha say na ene yenkonkohwa ade bi a omo di achinie e ya brante bi anhwehwemu ma yehu se ye friend Nana Otudaako na sama Nana Otudaako kan nyina nsese se o ka cantonment Accra
Okohon ma yesi a premine for na ete wonum sikani anya na fa ni premine ni. Okohon ma koko sisie ya me ne wo kase yesa koko 3 cedis koko ni sugar ni asa asa agura ba ma nya se first na wo kwa kotoko na de wo chance ko no da bi umfa o chance mfa o chance 3 mfa enkogina koko unze kokora bi to koko 3 cedis koko 3 cedis ni edi gu rubber mu di sugar aka ho akekere ne kama sa di ahye rubber black mama o say crash fa kofie na konom na omudi echini ani mu honoma na soma producer ba akose producer kwase honoma station building ya ye kasa wo mu ya kwase honom ma me na oton koko no ayiyo koko no kone honom ampani ampa okoba ya koko 3 cedis 3 cedis you go have video number 3 cedis any rubber 3 cedis oh ma me no ha oton koko 3 cedis ma me no owo ye ni ma say laboni cantonment ye what's the first no me say ma oton 3 cedis oh boy kwam jai o ko microphone so abo be do osofo pacho weni biem me ma 3 cedis no okoto koko dia basisi a 3 cedis oton koko ho I get 3 cedis me countro veteran actress koko ye ton say hey 4 cedis and a rubber 3 cedis at that na say 4 cedis so 3 cedis any rubber 3 cedis oh ma me no ha oton koko 3 cedis ma me no owo ye ni ma say laboni cantonment ye what's the first no me say ma oton 3 cedis oh boy kwam jai o ko microphone so abo be do osofo pacho weni biem me ma 3 cedis no okoto koko dia basisi a 3 cedis oton koko ho I get 3 cedis me countro veteran actress koko ye ton say hey 4 cedis and a rubber 3 cedis at that na say 4 cedis so wadama ya pacho facheyen ya dimfidie na ya adwuma kakrantinka video no mu no honom tenten ni nyina no utimi hu se baabi wo honom a ampani ampa ni peya wo soma producer ise onkonkoto koko nemra no okotobae na koko no ne kakraka enya asem ke 20 be pacho ye koso na ye adwuma na no se video ni ensa ka ni yi amfidie ni ye de adwuma mo fancha ye bebo amamahye ahanti me pacho producer ni se wanyantie nkohwe video nemra 4 cedis also for so okotoba is oh that's a good away ni ma tom 3 cedis 3 cedis and abafo cantonment how the drama mate na ye no cantonment impo 3 ai ana drama otra so cha wan hwa and ye ho de some de ba 150 pesos so cantonment koko ye ni cantonment the drama mate na ye no no otu the drama mate na ye no no cantonment koko say 3 cedis kwam ma me bobo we no so na a few moments later 3 cedis we are sure 3 cedis where 3 cedis enti koko a me crane ye koto cantonment we ye show kwam fa de no kire camera how de che okay see the fatu so na me hu a ora to so etu koko we 3 cedis na John where buffalo na me he buffalo see na John Dramani mama san no we are professionals no enye say you are professionals yes enye say ye campaign man John Dramani Mahama oh that's only paya de say na campaign man we as professional journalists enti Mahama bresu no koko 3 cedis we enye fa chance ebra na yensa ngum na me ma ora ba bi asem muntaka wakansem bi o say no se me asasem we me pese me kasa mana yetiti akasa God's love with you kasa do da God's love kasa you go have video na answer 4 Interior Minister onmunyamfo Muntaka Mohammed Mubarak ena kasa yi o se nansen na so ye metra so ye hwe afisem so wo mu atu anamon bi enkran sei ehwe monten so a wo mu a efi wo mu mamu abegu ha na wo esrade wo me bebre wo ma bomode atu anamon emu be se mpim ye 2000 wo mo chom asa mo makọ mo eman mu wo mo baduma pa no se enso hwa edu anadwen so a anwumre no ye street ni bu ha na ebi ma gia boso eye olosofo ashawofo wo mo jantra bresi babra wo ma gia street na boso enya nkra hanko a wo mo se mia hodo na wo mo nso o ka kira mo se wo mo nya adwuma na wo mo ye no wo mo san ko mo man mu sanse wo mo bo olosobra jantra bra ashawo bra no dodo na anya ganafo amananefo enti asoya fisem so no mo ba betu om so sapa said the omom se shade omom ko nkrom no sa no ba be yom we yen nsam a interior minister munyafo Muntaka Mohammed Mubarak
Hey dear, Ghana haniama so tete no na wa fa sabio ashawa adwuma to ho so se na wo ye ne alatafo amu Ghana ase ya mo ba no no mafa ne se ye mo adwuma amu ye no mo nsuno asase egujam ye ho ebin a ye yenre ye de bema mo ana mo de akomu kurom na mo akware amaye afi so me ka alata asam efa sabi jantra brabo mo bo ho a yankwa alata sem alata kuro na nkasa mu sini twafo a omo wonom yanimsi ane alata fo de sini yie anase ye twa sini de aba abonten de omo ya ade no mo tsati sini twase ane na ne tintini ni tientie nyina ne se abrante bi a ye friend Zubi Michael director mouse script ya so de ma boom food drive speed so na no obi ma meko na scene na wo shooting na say oko overboard script no oko overboard na wo huri asi nipa woni ni twa sini no your friend Godwin wo huri atu ne nan asi ne koko ama se say de ye se wonya internal bleeding it way a screenshot of it ehuri a wo huri ye de ne nan wo abrante ne koko so no eno no video na nkasa wo ho enti yenko hemra I said it. ki adenyum fofra ba your friend Sankofa na enkrofo eka ho asem nsem a omo ka no eyedoso puo ani ti ye de betam correct one bi na menten ho kakra bi ebi mu ka me akoye se ebi mu ka nsem bi se ase Jackie na nyoma wode babonti ase ni ton ni bibia ye wanwe dodo sebi se ono na etro ne nyoma eye sa wa wo tronyum na emume wo se ye pe ghost writer bi mana obey increase in the kind of way I won't see mwanyum because people don't think far, they don't think madness. Enti ene top 5 stories are TETE MMOFRA Akohunu yeti ye studios ha say na ye ba beka ho asem ena me de bre wo no ye twa ye ho frede te se konfo colleague ye beba sisi a Akohunu TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Akohunu. Me mo bibia kwaba eba TETE MMOFRA online TV so dwumadi a wo hwe eye TETE MMOFRA Akohunu sabre a adridie eye entertainment stories a etwegu abefo ntintan fidie so ene e ba bebiebie mu bagaya ne aka ya adwen fi se ya adwen hu hia pa nipa de asemba na obi anhye na adwen na chese wan kasa no Ghana yemfa ho sa me pacho odifo samwo wo ho ma wo se eya ade bi e ha o eye honam ani ade anase hunhum nioma nyina no brana sueye oba na sueye a otenete afesu wo pese woni edidwa e wo TETE MMOFRA online TV so a ya pono abie ama wo se oni ye beba wo beba na oni ye edi nkomo na ya sa aboa wo ama wudwa no so atre number no wo screen so wadama fama me afi ye first story a ye beka ho asem eye Monaguchi MC ono ankasa na me say TikTok is na me so promotion na owo nkofobia o promotion even the boy say can say Asafo Power the client you know the guy got talent into ono say o classify as celebrate but there's no she dey hu omo sa adakwa me kwa me di kan say me say me hu so poku biosen eso ye celebrate ma me we TikTok about say baby I we draw no film na no dey a promise but going hard on you can say this guy let me say guy na nkasa okoka say me na e Monaguchi nahi and I say be of flexing wo ni public man na say kasa bi o kasa share no me say the OCT so be ba na wo say pa kono o ye no lie
no aba bi di watama na se obe cassette ya obe show pa wo betina kunya mu ade bia betwa abo no enso bi kwa na onye ohwe ne hu ahyi ntine wo be frɛ mu nyina nti mo na guche baby no metina se baby so mentina se na unhu se bia opoku bills na wo ka se onu mum na unhu ne so ye celebrity is it because of say maybe you know opoku bills nti na wo ka sa oh tiktokers ne mi bebre the three hu kota la mystery omu na ye celebrity e mame if you say deals no munya no anokwa ehye okumasia they say chicken man assign omu nyina ai so mu ya advert man no nti omu enese bia me ben no obi so be kasa ba enese bia me yi ni pe man na say me ye bibisa opoku bills on meme sa onokwa first day me ni share oba pullers na be chele no de hu me na vibe ne sha ase if you na Mr. Rainy Kota like that three ho ne abna beauty me na so ba say oh o my good and also a cool guy nti yemfa ye honya de yemmo no be boa ya me yakọ akire mo timi say ni me gbamanum o me respect me pa opoku shiawa so that home brase o senior ene dem amantemu na like say respect what the oyinim but TikTok is bi so wo hu na no say akọ sabi o yakwase ampanyi o mushe like o hu ni say ba bia waduru no waduru heaven TikTok keke o waduru heaven na obi o international kwaji beat so don ka say nti bia mo na Gucci no obi a flexing that guy or then him so timi so be kire no ho pa nti o dey hard one so a e fa ba bi na ye so what you say adana o explain celebrity say red carpet impono eno bia na so kugina so en so ntimi nkan ye go slab say TGMA never so poku business eyi ni TPA oye sensation akakra enti be won say oh oye public figure enti ma ne begina ba ntimi flex na say on bounce no sa na wagu nanimu as enti at least o de ma ne begina so ni interview kakra ni na so ho ba obi an list ba bit say Met Gala say enye obi a na ekọ red carpet nti e bia say TGMA betimi aye saade a omo the list beba nti wuni pa no unim se wo so ba red carpet so wunim se wo ma enha hu megina onye anim gwase list no kra de say anim gwase fi say Ghana say celebrities no modo so dada ana TikTokers so abeka ho nti say what the list ni beguo ana say wo expose we na obi to na say me menya celebrity ana and you by any invitation okay when you be the next one say wa ama and you hu say asmeti nyama na invitation so when you be betima ka so na me yare na say me tu kwan na when timi am ebi so na when you be but the list be to media na so there esa enim gwase ko bi to obe look down on ourselves enti adwuma ma ye na Ghana fo adwuma dina me celebrity ye list ya for man kan by invitation they private hana boss la beton you are invited to TGMA with capital say yeah we are celebrating but the list neighbor to there meaning say moi but still no imponosi am that kind of invite now why you invite on net no mo ba ye hu definitely that means say we nya bi ana me so make say see hu me na boss love me hu on listen oh me yare o ana say matu kwa e bia na wo boa say wa unim say we nya bi ba o kai be je this oh boss love am fo nyim no na nya TGMA red carpet won kana say program won kan ho ba wo be ka say na woni kromu a me me no nete o yare a me hye o widie mu entenu do betimi aka ba listen be da ho a na say won kan ho a eno na e case no ba unim bibi people should understand the say Bibi Jijo no Monaguchi. Any TikTokers for na bema ni show na trend you. Monaguchi is Monaguchi already. Ono ne nsam no wakeka ama show no akodada. Ene Bibi Jijo show no wakeka no what's that work akwa na say wanye specifics be at TikTok na say ba o the first in the no is oh yes specific. But say the Efiodo mu na afra. Efiodo she came before sa TikTok no. You know if you don't oye models there they try videos near there don't necessarily Debbie or necessarily Debbie into mo game nim dada but TikTok ne buy no mu na side mo hu awremu hyemu kena se mo kofa into the sister Debbie say o mo na Gucci obobrasen o famous o hey what's why obobrasen mo na Gucci oh me can say this one I disagree are Sister Debbie abobrasen Monaguchi like oba ye hu no media no so like ye hu men can say ye hu mo media na so eja Monaguchi Sister Debbie no ne dey twa unim say you go kill me no
Sa obedi you go kill oba him and him and Simon and the video no. But then now him ntim the correct videos. Ghanaian videos a fit 2010, ABC 2015. Sister Debbie. Agora odi nu womu no. Na wa fa na anya oba be na ne koye sa video no. Debbie says then time one na Ghana Nicki Minaj o, Ghana Beyonce. One for na ntwa video a enye ye. Oh, so udi entertainment e di echiache ni ezu sabani nim bibi. Nana me kwa satana me hu se na debut na nse ya me sha se we throwback videos then time obedi azon to buy na ade ni na mu se Debbie no wom most of the videos 90% sister Debbie into na enye na Ghana fo be hu no ana enye na obedi ska o media mu and as entertainment mo buy ache so ka chen se onye celebrity e ma wo dia yeti ase but a whole and as general thing here disagree Debbie on cast so munye celebrity you but one say sister Debbie any if you do side with TikTokers of which Monaguchi so buy and or reply you get it and the reply and say who sister Debbie crampo no oba game ni mo wache oba ya che wo crampo ma medical crampa be medical more than who sister Debbie say you two me patch me ba let me land nti wo sa na asem na all kano or patch say on a statement or the my sister Debbie here that the underlying word here is oba game ni mo acha so ye hu ne hwe and if you also so no she is known or influence then why then Amabeland mo Gisela or is it Gisela also like you know them they are going forward you know other but on when say nke bia efiodo say efiodo sha ase say ye hu efiodo akama Amabeland mo krampom round say oh grandmother pacho grandmother so nkrai mom na eye podcast ma omo say employee wa mo wa ye adwuma mo Gosla, let me tell you something. So be na dey be obi or a private person or na don't so be abehu. Oh, mami so you think if you odo would do something why the private me sha say if odo kwa yemfa nsin chem yem ba Debbie dey so. Okay. Debbie. Let me say unim Debbie. Ana me hu ni say sometimes ana ya ho ya e bi omo beef nkitinkiti bi na ono sa de no. Unim Debbie on enyom to ono enye na dwuma on. Enyom to just by the way. Ono onyom o yeda da money ska ba omo de nyom na baton I say D Black so no alaji one o riska da and the D Black ekobo nyom na say D Black nya de ono enshi no enyom no I say o de jiji nani adase ni interview kan entu be ka say minim say Debbie music aya no de eye na yi o de kan ho asema na say bibisa ono enyom to onye na yi o enye ne professional o de dia work kenani nka na akọ studio no abrobro so ebefa emfa ne ho bonu owo ntuma emaniska say the woman Aguchi woti studio and say we present obi enim say woman Aguchi host say hwan ni no bibi jo ase de be no ono no why explore one mani pani na ehu bon money Debbie no enye ne no be Debbie or shall say since the 20 ono come hu no kwem say 28 no shall say 2008 right ebaya 2015 na me say o slow down akade no hu wura anwum bi enyum kra no obobokwa sebi na ye work song why Debbie won say dey hu ade bi e wonwum nim come chop my banana like sebi nyan sebi ani sa anwum ye otu yi enti say no na Monaguchi ejina so they are criticizing there wrong me into okay me hu ni say enu ntia into okay obi betime gina nchese patapai bo work song say na yenim say sebi oye sa anwum no me boa ani hu side bi oye kan enwum to no nti patapai de bi betime akotran ntia ka say ono konye serious ebi so enwum to no ode jiji na ni keke Debbie on enwum to nye professional o de shomabuso nim kwa kubolo on say na family enwum like you can say serious omo mama me ebroni o omo fi Georgia uma mi ebe hu bro ni da me pese me che say bibi nche da ha ne say o me struggle Ghana e ma wo Monaguchi hu say Debbie yesei o yesei and as onye say ase no hu so celebrity see meba wonte mo na asi o on ka say meba o me one next question am pese me bisa o about Ahmed asem no but on say Monaguchi as on ka say ti last year na say sad issues no last week in an issue we buy ya ye twa na chia say nyoma bi wo em kwada me na me tanachi say me kwa na TikTokers ne kwa sabi me nchi da ehu say baby mu wo ho a omo ko fa so they know you're wrong that side but we are okay there God's love yeah on ka say mo na asem okay no on ka say bi a omuni bibi ye e na ekwamo di no na say bibi sa bani na bibi honum say meba on ti
you can fail in something. That doesn't mean say you are poor. And I say accommodate. Yeah, I understand. Yeah. If you fail in examination, that doesn't mean see and your breath are ended. You get it. And to also issue and a point all can I say. Simple when you be the grandpa or when it's a sister Debbie, what failing in the music career or whatsoever that sister music career now can was me. Yeah, so no what's that? Miss me catch or say nipa na focus on music career no kono fa ne ho serious. Etu betina studio be catch me say Debbie music career I fail and I say I end there and no me hu say be enya say mama me bati seriousness there will be an point. That's me what I say so obonyo mo nko ade na also ye artist a otimide nyomo bade. You want something special and I say extraordinary from ono nipa ko na hu say onye serious. Akwai to say akode sa akode artist bo obi susu woni opinion fa sa akode ho say sa akode rap odi baby ye nyina ye wak obi me ba eno ko ade producer kabida miya kabida say ono ontie me my point but you don't want to get me. And the point now me person me making say sister Debbie and say bia or no when be within say Monaguchi can we ye bia but say ye dey o ye musician ye bagan has say a female musician near ye lestelestia or can be and no so Monaguchi ni hu ne say anka wo de say since I was sha sietete da nyina edie anka krampo de anka wo din krampo sin Jackie mu wo din po na so one making some records be ye mpo what I say so ne fata wo pesa like ne opinion or pesa o kan no by no one can say wa ye po na so wo nidi na say so on fanyom ni serious so or funny serious or ye artist and onya artist into ono so point or pesa o making say or ye artist no artist na wo ye no wa faili ka wasan kokko na nim sense. Now let's get to Ahmed asema o ka say Ahmed Jimmy CC ya hey akra we you fucking come here we you fucking sorry to use this word me pacho we you rough we you rough CC ya me fa phone within a seconds I call was how we I didn't know the bomb once for him say influencing job ni agie free winsem statement from Monaguchi. Goslap me on en some okay na Matthias ba won so ntime jenas we dey time we ko Ahmed asem ne mame wo say na onsi hu fa Ahmed de no Ahmed de me say one boy no case send them medikin Canada Goslap case dey so omo issue omo beef no matter na mechanic say case issue beef let's say promas in the na Monaguchi no obeti asiama Ahmed ne say wajina to me so celebrate that's why TikTok bia oyewe enti ba de o kind of anya de say obetimi ayende no obetimi aklosi ne deals ne ade ne de onyenyan kopon but we say sometimes on onyenyan kopon Goslap onyenyan kopon nipa ko no so Ahmed inside ne koye no so kosi ne so ye na busenya be de wahu yeah enti obetimi akose na busenya adwen say wo offers ne wo sabi wo jimi ntine yini free adwuma ne ensi ti do ma bia be ka na studio ni bia na sabi monwene ho kakra o wo be ne deal say una de ko pra adwuma ne ma no won so ono say Monaguchi hu ni so ye big yeah ba wonye bigger than sister Debbie ensi da ensi ono shaase no ene deals a waye no wonya woni career mu no mana unya bi ensi sister Debbie de onyi ni film kwa na enye ne size no se wo so sen na ene nche se wonim nyansa na se wo wonim sen no so what you say and then you want hit you hey what's SEO enra pub no koye no last minute a who from eguneto oh say yes say you go pool na bibi wura me and a club now wo hore frɛ ho pulas enti enra o hia last minute saba omu pool from automatically you go pool and the metal biscuit ama wate and then fufu me chia ana fufu ni ne and there's Maria Ponche 5 Canada enti to me sometimes your media personalities know ebi mo omo some links bi a omo kasabro so dodo it's very bad like omo kasabro so especially Monaguchi like ubetimi afa phone now there are some things you shouldn't even say you know me who is up a trend say na work na o person ko fa then we na the trend but me who say ye kasa obi per trend ya me metiase in different way because me fan say ye juma ya ye on always you have opinion on something yeah
What you say? And the opinion that you bring on board is either say or being pair bema a trendy and now say and trendy. Say sure. You get it. Into a pet trending and on a day. An opinion. I say maybe entertainment. See and then when him say waka bombastic things bear near honum. And for you say Ukraine for you and the waka bomb baby. What did almost 3 people are about what do you mean at them? Maybe one which is where did that come see you are quite last and that's you was in and I make no and I made my point to what I say on make my point to what I say a juma way I know a your opinion. What kind of opinion? And opinion comes with a different way. Be say as I'm not okay, you will be food and what kind of opinion? But you wish what you say. Into way Obi beka say oh trend, but your opinion I will make it. What you say? Enti na your second story yanko so. Eye Ernest Kwame Kwache a hosti abranti a ye friend Nana Otudako. Wa interview no minim say your interview na no mu yo say den yo kofa ba ya abrante ne say cantonment he ya aye say apremine for net na ha say wo pekoko 3 CDs ato a enya se fa o chance bra na o chance 3 bra na yensangu ma ye ma raba a chechire di sugar aka ho di a she raba mama se kofi okodi 3 CDs 3 Ghana CDs argument ampany empire kotoko 3 CDs aba e so pass so MC wo ma se koko ne nso enso ana koko ne kura me what's like I put it to you say enye 3 CDs if you koto na wonyina hobi debitie evidence is about koko ru na kase authority do you think say me like I will bring a video of which enya no kre wo de wadwuma na wo ye o debitie and make us say woni like since say ye sha say me na wo enante ni aye adwuma wonnim say gospel say no tie say na gospel tie ebia wo deep down but adwuma ya ye na wo si de mimi sitie ndi koko ne 3 series koko 3 series because anya man ne koto ba yo omuka oni host ne ka eye argument and osoma producer wo honom host na asa one ne ka asa wade guy no she vest white yes ni 3 series sugar ka ho ene 3 series cantonment and then ma host ne ka say ene ono so ba bia wote ne de wo say 150 pesos so me say ene ba bia me meti sisi ekuma say asenua say e wo say kokoni ya na 150 pesos because God's love the entire maker say ene say o stories na akopa ba na oboa o me hu ni say once na the story be real studio ha no ne we mu didi mu makopia te say won ko antimi hu achi a o sabe baba ka this be you frame intimi respect your job na wo ye no me nka say o di fake news na baba bibi ai bi wo ha na ehye you don't know story Ghana on baby e no madu no intimi manachi bi some milk 10 cedis I didn't milk 10 cedis na se woni se mahama benti e betime ko so ma na ko 5 cedi a anogulayo enye adwuma 1 cedi kwa yente so ma milk emba 9 cedis e so di 2 3 se Ghana na awo no en koko mimi kru mu akumase kwada sunsu embarrass koko ru na oni Assemblies of God ye opposite de bia no pa bia metai koto koko ni bi me se God's love so to koko ni 3 cedis na de koma akwa keto ofia ha kwa ne bebo waso koko ni so enti me se akra mpokwa yesikumase enuane buofo no na se timi se koko mi se ne se on otokoko a e wose 10 series otokoko ni sugar 5 series na ibia opeko se pan na se nso ibia beto 5 na 5 series kwa no ukofia ade so sa koto bread e ka ho ansa no 1 me eno anopa no kwa 15 series o koko kumase ase na make enti ma cantonment ayame na akafi se akra yeso monoma boarding omunuane boarding na kumase mpo koko sugar 5 cedi na mewa na we got la me sheda engine ni sa odie wadama ye wia me send the full video na ma no waje edi wonim say argument meba wonim say argument ya we on I see the host no say ye wa see you see argument ya one guy argue that's the same thing and e ma guy ni yes odie me studio ha ni me ni nkomo nipa osoma no wo sheda soma so for producer na osoma no ro ye so fu
And I say reverend kona koto asie ho ya ma me no to nkoko no 3 Ghana cedis tobra ampani ampa wataba afi na host na ye de wagie di host na nkasa no exactly like the way I was kasa no see you see is ana no and as we don't go to be where me second comment minim so ba me afa car free asafo ase ya kwane etwa flight di akodia flight sika e be fa ship boat ne de beko enya na cheda wase ye o say ye artificial sea kumasi kwa de pobeto ha e beto wa fa hu unim kumasi fo yanko ye next story muntaka essay me enche bia omayo omo ho anadwo posifo aye yiya hemu bebrebe no enche bia munyina ye kama free street ne so much traffic dodo and also join hon say me say last weekend I mean who say government Romania immigration say refugees ne beggars no free I don't know so mu free Morocco e kuras na ba say Libya kuras na enkwa no mjeje na ketia yeah say be good border na so almost be 1500 o na matimi a penetrate Ghana border be wura kroyi mu omunam SS scania de eduane ko munya binni ye Ghana he wo kire ye o ye nka se wontimi migrate inko bi kumba migration was say bi nyansa wom o migrate on say bia bia mbeso ye no me uska kakra me de be sifiki to me de be start business na be gina kromu awia we a free last week Peter na kwotena awia yi o de ato high she wo kwa chini wutirimu yi aye ko ye hu ye no ho so why na de awia na kwato high say na say Peter na tena ho you say you do that day say Peter ta kwotena ho pa wutirimu osumi yi mate enti no a good idea so be side ba sha wo de minyini so betimi apamo if you say Ghana how come na how ashawo for go 90% Nigeria for na minim say sa Ghana for no ko Nigeria e ko ba ashawo na Nigeria for no so aba enti ko Vienna o ko Asafo Plaza ni na Asafo kwa de na e Ghana for SHS ya na omutimi dwane be ba ashawo no mi o musa ko school enti sa je we no enya say efifo na e schools ni na e awo Goslab kwa no wo idea won say omutimi free school mu Friday no ma be dwoma Sunday numre na prep course no no ko school na say ahomachi Monday ahomachi na wa be school abidware and omo mu shemu kima kena pa ye Nigerians no if you say Okoviana obi no waka twi wonum brofon ko oga can I go with you depend them no more price enti so beti ma say adwuma we di anke beda na say ba me hu ni say ebe ye din if you say ashawo adwuma ene ye adwuma di kan ba wiase aya hyere busa na ha de adwuma di kan ba wiase ye prostitution ashawo say me no bi nkodanji ska ena me beti me na nam ka kire me enti ebe din say obeti me twa adwuma di kan ba wiase ashawo adwuma ade we de mi same na na bia aboa de asechi mi same na ya asechi mean section but it's not true anything is true true what de ye ni nkomo Bible okay there yes where huna say Bible there be no oka Bible so for big say Bible mu say adwuma di kan about say asha so for to kwamre fini di kakra na go start say me let's be serious who say say serious like uko street o doson they say because basofula na me hu bi osofula da ada yesi osofula ya me cross road na akwaba akwaba say na mo ba hada be if you say me hu ni say kejetia na mo wo pa but you say almost spread say o ba hada be say me hu bi osofula da na me ka o manim sa so on titwi ana o say am say me be butu de mpe ba bi nyina me say be mu say adoye mitaye pa ebe me musa menya meye ba ade a wo ya infum ne nhyira bi anim jai to ya me ne akoyi kasa say o ba ha be ye da na say o ba ha time ka me manska kwa nke nhyira bi ani wo be ba me so if you say one me mindset na me hu say me akohye bi amaniska ana me nam wono so that satan ma so ya sha say rounds ne doors no ndu be cross me say na be gyen kwasa asem sabi o be tin sen fo afi manu a o kwa enye papa ma wo nti say munta kasa obetimi dia ye tanachi omwa no one saw munina na say bi kura na say the American more China house in Mexico City no e ono come o ma sheda esia ma Mexicans ne Chinese no say the be o mba ku onim
So what you say into the monka Chinatown monka bibia mo pe bia be ma mo hospitals bibia mo market ni bibia he na mo amba kro nim ame haadwen Mexicans ni so mo haadwen pa nti bia aban ne betimi aboa mu ntaka de o betimi ahya ase ba prostitution there e be yedin because Ghana for na nkasa so na ebi so ebi majuma o ye na me ke untimi hya ase ba say Ghana for no wontai hu omo so mu gina kwan ho saa ko asafo Saga na ni ojina kwa me pastor by me ko gina asafo VIP office akra bi gina wo young girl very nice girl ana obe gina side say utwa kwan ni mo say office no other side but utwa kwan ho na buses ni go ana ojina no ono akaketo to me bra panyin sign say me ho akona na me handsome obetimi nti ho na me hwa akwa exam say bonsam so pade efe pa akwa kiti say pa timi pasha wo from 6 to 6 only wo dwoma 6 to 6 ni sabi ne tokura bojo sero wa wi wa kire mi twi pa o tokura bojo sero ono de yete say yenwe mama no ye maniska that is very bad and akwa ne hunu say na wa sha week enya we korum timi boduku no wo look say oye mature than say ma be panyi into wo ba na papa for no common for so ya akra na say panyi no 16 years kwa no mu dwam you say enkra na kwa no lato gym babies no so ni lato gym babies enkra na ma medi kokoni bi no mo de lato gym na mo ano medi ye ko mu di kokoni bi an ko mu say ahyehye mo no 16 years na no wuhuru to hu na dwen say ma me panyi bi ne to ne no fo ne na baso de na mo no wo ba ko busa na 17 years it's very bad and SHS no oma so na ehye mukina me say okọ asafo an SS for nko a o hwe akoya ni motim so o janko ya kra onim hwe bebia broken homes no e baaye no papa no mama ejai like family na ye basent na wo so nso ko pibi no de ba fie say ohia na ema prostitution and I make I say mama for no so efie bi ni bi efie bi ni fie o internet ne ba ne kono de 1000 ba ni ye de bo akon homa o God's love bebre na mama fo bebre no mu ntimi nkom ma se because akra na onya adwuma so akra ne na ebreu yeah me mahu bi da ono mama no ye de bre na oje if so no kwa no wo kire no na de ba akwa bonte ba de 2k aba se ne ba no wakonya yare ono onko hwe ho se bibi beto no onko hwe ho so akoju obi kuno emfa no iska da akwa ne banana ehia no nti akwa no so nim se ode ba de bia o maame somo no o maame push no o maame tanachi no nim se ya de point de bia no no so ba muntaka a good idea so betimi nko ade tanachi ba me hu ne se be edin sa prostitution sem na work no e beteki be 5 years no go lie ana say bia o alatafo na omo because o kwa aduma ya alatafo nko so what ase nti e bia omo ana obetimi etu omo to mu nkom kro me ne de obetimi ne simple kra obetimi aye say ye no nko ade a ena omo so koso eso beti aka kromu afọ eso so e be pam Ghana fo nyina so abom krom dem ena me ka no ano na me ba be ka ho asem sisi say alatafo timi ba ha say yo me minimo bi oyemu ba mani ya sometimes me kwa send this scan na say me kwa ye anything e wo agent bia ho no ma ube hu say especially asafo ube hu say alata new na wo send 20 cedis amani yonko wo alata mem we okwa bebre 20 cedis na ye bebre. So I don't get it and I don't understand the reason why as a Ghanaian isa untimi ubetimi akobi cross na unkoye ade foforo bia say sebe wodi utoto opepus and akwakojiska then why then don't you have to stay in Ghana because Ghana you are going to get it and I say bia wumie weni enko other country why Nigeria why as a Ghanaian why will you go to Nigeria to do prostitution of which yeah 5 million yes debi na say I am follow me share guy bi on TikTok so have 500 cedis God's love afum yeah the mami sisi ya many budget but enye yi bi asa ama me no hu ni say yeah almost sense can do so hu ni say sika kese bi o so why then say ani a Ghanaian na wo Ghana ha say na wo so person kokobọ bra na wo kwala tamamu a o si ahye wadwuma na akwakoye na ahye wadwuma ska na odi be ma sesa de bagana so let me say no you know something Nigerians no more krumo no e man is serious e me man is serious e man yeah so omo ton phone carvers no omo piano and so
99.999 Nigeria for nkwa asantini bi anase nkrani bi anase mfantini bi awonani bi frafrani bi empia ade okwan oda most nine Nigeria for nkwa na ese adwuma no ena me de okwan nkrama mu Nigeria for no motete Jamestown na motempo ano na omo abobo ntabo no obia o AC bo ne ntabo really obia timi abo ntabo timi sa atakwa me na AC bo hu bi da me hu bi da oh ana me do be kwa Accra Jamestown bebe o me chalawata festival no okwa Nigerians no mo no obia wood no de omo abobo ntabo no wura dan ni mu a ewrade nyankopon na AC kura bodan no na inside na enye kama omo ye serious man na into omo advice say omo man say chale you get to do something okoje ti adwuma bebe obetima ye sales girls obetimi akoye receptionist e wo hotels na dey ade Nigeria ko na omo say why you focus in life omo meboa o ena say bia say won ko na club waitress you cry Ghana for no mbo ahya wo ha no say no omo brofolize no is akoye hook up ono Ghana no ntimi kugina kwa enye mechacha no to omo sell omo ho media na so okọ Snapchat airtime kora keke Snapchat e na ye business o obi timi create private account eno no tua 5 million series asa no ade o e de sabi obehwe toto free na ebiebe sabi turumumu kirew na hu se ene ho so dogu fo nko ne boys almost coming nko na join say group no if say sabi one omu ndom ni sky do mu hu say omo yesa diu na se adwaman mo no kra no omo upgrade omo Ghana nim kugina kwa e hook up slay queen oni ne boba ono di ano wo phone so o me ba so prefer a 2k ope 2 rounds e bia 1005 and also ope 2 days ano a charge o nti wona wo ba me ho no e bibia wi ama me ma half payment say wo ba be da wi na o koram dia ka so e na djuma wo ye no we have an executive poly omo mo nselo mo kugina kwa ho ba me say on ade we say man nyina eyesa like a man bi no mo yesa de no se bi omu twa omo tokura bodwe se anakpekusi ene omo anoso mo nofo no mo twa no omo akasa ati group se chies ka behwe ubehu mema bebre pa na ewo so ene ya na okasa Game Boys say Game Boys bi omo download bi de bu abrofo no say those kind of pictures and all that unhune say ase emema no so mo na mo mama na akwanyans because oba no onya she enya sika mfiri mu a denti na secondly denti na ya mema mo se de chia for private account say ukoshe oba se bi oba ase ukoshe oba nofo ukohwe oba ato na se bi wo hu bawia na woni girl eya mo ye de oni ene na wo se hu se ma ho omobo no mo so mo hu amobo wa na hu sa Emma ho obobo nsi mema bebre Debi tie me ba tie hwe se ma me ba se ma ho ye mo ba on tie in a way no wo ka me deny wo me gitum se wo ka se ma ho ye mo bo se obi ho ye mo bo na sebe me fa ne se obi e wo kwan ho na wo stress ade na otete fom na ne ho ye mo ba will you go too low to that extent to say wo be ma wo so de ho beto fom aye hu fit se onu because of say ne ho ye mo bo nti God's love, ejuma we on. Debi ansam you so denti na mo yesa nti se e ma wo ye mo bo se omu twitwa omu tokura bodwe se omu kpekus eto abonte na be metimi to tue sika e hye to e hye ayi nofo e hye obi ayase a denti ameka se ma ho e mo bone se boys no ejuma mo ye dada and the moment say girls na at the end of the day ni na yakwa akwie sika obi episka obi e money conscious kurumu ha ebi ase kura into won say girl we come won so post ani ma no yes we ni sabi e mema ni je nkwase asem so oba nyi ne no for kura nkyere kura de ne ye ku akunye na okobi ebi ototo abodwo say me ebi a me ma target was girl we dey o say me finance na into ni na business no munwie no ye o say girls ni come na o mo chat abrofo no unso bi o mo so kama e so de oba betre ni mo fi so oba na de na chat say bi agosta wo say no say me pesa me de o chat ya me help me no be kwa agreement e bia month bia no me tu akase and I say week bia na say adwuma na successful me ma wo say e bia sika mu odu enti wo no wo bebie bi ohu a wo no nim say wo di koji 3k and I say 5k o ana sabi enye obi anso so na enim okromu a ana obi nim okra so na ebusanfo bi anfa ho wa na wo struggle wo street a wo struggle enti na my boys na hu say girls no kwa one omo kire wo mo so one to aduanam a oba bi ani a dey na hweko betwa ahwe
e man bebre akwaduro say the boss that will pay adwuma obi won pay adwuma na hard working enti obi won pay adwuma de obeja tum say mema ni bi su ye lazy senka mema ena make say on te first of all who make point bi on ena make say me hu ni say man ni mema nyina ye at fault. Do you know the reason why? Say oba ebeye saa de na say oba e lazy a na wo so bema God's love wonye adwuma bia sa sebe wo yonku ba na obehye da like wo ye bema na wo dada wo bisa wo yoba na wa ma oyonku ba aba like wa ma oba base oni broni chat na wonye sika in a way no tie say if say man ne omo ye laziness ha ene e mema de ne so ye laziness because enye easy o me I can't do that inti obi a otimi nya kokodro ya sa de no obefo debi anya befo ase we ye na ye boro che wa brofu bia wa obefo debi me hu ni say nipa no like wotutu ne niare o wa kokodro bi. You get it? And to me say oba etwa na pictures say ye hu na degem ento abonte na nkrofo ntwieska na bema so eska me kwasi broni na wo use oba pictures e dia ya both of them they are lazy. Yo, God's love, ubeti. Don't say on your moye no mu hu say adwuma because o use adwen. See me. Adwuma bia me ma wo ska bia ye adwuma me boa. Adwuma bia na asa ade bia don sabe sum bia na e be ma wo ska na ye adwuma. Yeah. Me na me wo misika wo na be pebi wana ne ho omobo. Me wo misika wo na be pebi afiri me wana ne ho omobo. Me as a scammer me wo misika ma to range me wo Lamborghini bi wo fie me wo Benz me wo misika dada wo oba no nim se me wo misika wo na de tie me wo na be pe misika ni bia di wana ne ho omobo ne oba be pesika ni bia di ba ma menka se wo kan dia emfa scammers kase bia be ma ono awo na dwuma like and make us say this scenario the example now making it so use this scammers scammers ni woni sika dada ni obi pe bia be didi a and say obi de ne ho no woni sika okay obi de ne ho no woni sika na wo be pe bia fi ni pakro ne ho na wo nim se adwuma sei na wo ye aye ma wuska na me so wo me hu se wo adwuma sei na wo ye a obenya sika na me so mani ji wo adwuma ne ho na me ne wodi nkomo aye bibia wie mama price ebia okay me ba obema me 1500 me wie na me kwa na ma je half na so agreement sealed waba asem we dey o dey ye be kan later ye kan later dey tie me enti se me ka se ma ho mo ba me na me betua wo ka o wo se onim se wadwuma wo ye no eye bone ma wo onim papa ni bone wo nyem mo banka wo betua me ka debiti se nipa na so me na me betua ka me ho mo bo na den debiti bemo de no woni fie mansions bebre me ho mo bo shetie when say listen se nipa no wo mansions eseden na sa wu ba bechi obi ka that means that the person is in need like no like let me reconstruct my statement here. That means like the person in nipa hu hiam ansa na sikani mpo kwame despite af e wo nyuma bebre wa fa adwumayefo a wo chi omoka enkofo mu ye adwuma ni nyina omu hu hia ne se omu ye adwuma ma no ana nkofo ni so hia no tie ana me ka no nkofo ni so hia enti se wo nipa wo obi bi di mpo na wa be fam se me nya bibia there is something that you need from me enti na se me ma wa wo be tua me ka enti me no my desperate ana me betie me no me na me betie my desperate se chinchina me pibibia o se me mauska bra na once has stay Joe say so bi no wo chat kura na say ye bien say we are making hook up ya make obi no wa chat o ana so obi afre no wadi ano wo bibi ho a na wo ba mo dikan bibia wi nti na fe na bia o okay we dey yam one weekend be kan wasem to the end waso if sent us any adwuma ne na adwuma extra ya for me queen ye ko alataba mu Zubi Michael chasini na script aye de man no e kam yakoye se wako overboard we tu ni na ya wo obi kokoso ama se dia odaya sabi a wo hwe ne ho yare na enhihwemu kire se every adokotes for no kire se Zubi Michael na ya ode wa brante ekukusu e friend Godwin ni wenya internal bleeding. God's love. Africans have a problem. Oh Africa also be action movie.
The action movie na nye won fa so anyway. When ya say me Americans no I'm gonna direct Nigerian movies bro and I see when most of Nigerian movies say ba we camera quality na say when you cry beji na we mu the directors no mu good do na when the directing movie be based on point any ade we say a action movie na no mo na ba bia scene na no na action yes so action uba opakeka ni siwa river fence na so na ye ko na action me say me sini twani na say we sini twase a na say o kire me role say me nyan no na me yama wo si me nkotia ni pa ne bobos ekoko me nhuri ntia no me mpakeka ni so me nhuri river fence na so me huri si wona me nkomanim na me nhuri say ja chana me ntia ne boso there be tie script that me by the information e ba any interest director na nka so untie ne kokosuo but once sometimes as obia or ye actor be this one I wish senka ye wo actor or ye nchen pa same and I make me say in like 2020 maybe I said 2019 2020 2021 I went into movies PK there be me some man tene me ho anye because not my parents that time my parents not omo kasa you get it and they told me to focus on media school and media you get it say your mouse scripter sometimes saying a director na ka chewo but also to me the wo de ka ho kakra e ma de ne eye nice bagana ha na bi won mo bi de ne de ka ho kakra no wa ya ma na broso nti me fa ne say director bi aba say bra na e beka asem bi kire o ma say o ma asumasi say yewu a obi a wodi ayam hihie ba no I say so you act as if I said I am shishia de bi na wo ye de wo de ba you can even cry what I say but obi so eba na wo de ne de kakra ka ho no obi timi example like kwadwon cancer obi timi aba report asema ma so obi ewu obeba hey no huri I say agro bi no odi what I say meba I say nipa no asema ya am shishie no wo de ne de ka ho ma story na say sesa. So the issue here is no director ne say who ba so mesi so enti woni ne ba beko enti ne dia no right now the wrong or the red line here is Zubi Michael say auto ne nine awa ne koko enka script no but anka obetimi abuni pa ne de na to form o ne say say wa bane so asa wo to ahye obi so ne nakono what you say when you go slap say otin your maybe say no be easy amount movie on so person osua broni action movie and I say movie cry na ko nanim international e also maybe be real broni or director so wo ko set ne so anti no be ka 3 2 1 action no obeka just man nya real realness no person o man ye no so we beti oboso a bulletproof shower wata winim say ani pa ko ni hritia wa enkan 1 so ba akoto form no omo osama yi bia yese form aye tia wa o ba akoto so a wonya internal bleeding enti this issue to a foreign movies na ye kan ho asem say so person we eye real and I say looking real e was so act man nya real so real na mama ground asumbo obo ni movie mu no real say real real obolo na asumbo bi ma after the movie ne kwa no utim so onua na ho hyehye no yeah eno director na ka kire so mo bi asum e bi e beka se bona asumbo bi beka ho be bo ne pa ina na mado pasu mo so when if we see no so na man ne win e twa movie asumbo a one ne kasa na okọ na chese so what ta hwe mu stadium movies a na okọ na chese so bibi be si na man say woni ne twa sini na do argument no anhwe ye odi asumbo be ma o obe expect what obi de bi e dabo odi cheche ya nkasa dabo no ne movie no ne scene no ne maame ne twa na wo so maame ne boda sum maame ne boda bosum ma on ka unyenya so anko bi so wankasa na scene na e wo so no so bo maame na sum ba no de oye na maame ne be hye scene na se scene no be hye na e yesu scene enti asa ne be ka 3 to 1 na nani na no so dabo obebo maame ne kwanti say action if the esu ne ba say obi bow unexpected e count we de obesu enti e ball no obo ne kwanti say no e wa director say action e wa na su no to aso
Says ash. Woman easy kura man say o say usu ana movie mo so pese usu ya say o onion be the fa for ni asa na nsu na ba wani ye di enim de ba o maka me ati ase ti that's it o pese o movie ya roller e was so taking action no inti we no mistake on me in free actor no funny free ni de but fana so production no director ho ni o na wo so hu o e bia ye be hye wa yi wa bulletproof o hanum say obetia o utiwa enya ohwe ana enokwa na nche binya fom bi flat one bi e utia wa uba akoto so me hwe for movies ana me sa hwe me hwe behind the scene tim nim say oh ahakwase no mo ye no oh sa aka we ntia na bibi hye na ha okoto fom bi so ana sanka mun na bewu yeah be no kura no mu ta pra fom ne da ho baby on koto so ye on sa betimi ebu omo bro na wo pese we se broni Hollywood celebrities na we yeti aka bia wo kem be no de bia wa anya de internal bleeding e ofa hawa bre no yeah but director say so mu hu star me say direct movie say be ye bro we say nka bibi na boss no utia na nka enka no okoto from kokoto from so anka na chi nko bo ho ma wo mpra yeah intiana ye nhwe sa ne mo no okay your last story Jackie or the nyoma ba bonten na nkrofo ebi mu ka ase anyumi die Jackie de bia ase oto nyum ne hihye ohuni mu hana ne ba yensa Ghana last year na obobo female artists are muy good if I okay Efia Nocturna and after Efia Nocturna no say when he she one Jackie kura di ama witrim Jackie di ama kana kura ama witrim na so kura mpa ama witrim uko boss na so di oh say na me bobo ba catch jai me bobo ba free say na so ba Jackie me ya de me na according to me pacho don't defend yourself that time that day no obia Jackie di kura Jackie crown puam intino Ghana me catch you say Ghana no ya na bi pejani asa do ahwo ho ene de yesu ni e ban egum Jackie obi nim Jackie so a good music o full ne papa first step na na champion me ba obi ni wo be ka say Jackie enya ade ana obia so be ka say Jackie anya ade bia no oboa Jackie ni nyum bia o de bebe bia hit o sabe ma back to back trending so a music nya ade o kwa bitimi atubi until you o ka che me say Jackie enye good na style ye one way dia ena Ghana hanom na anyo to fom ni na ye say 80% obi a style one way mi say bia me pesa akodi asem o ho be sa akodi ashi e bia ne na obeto na say rap na obeye no onte hwe e bedwa wasum e bia me so ye me de isa kodo ye gudo o rap fast like bibia on point ni bibia ne rap bibia ni music videos na de na on point inti bia na me dependence baby a wo hu ne sa hu ne so o yedede me ntehwe siti adana ni kan ono se won tehwe bia oto ni mo won tehwe e nkwase anum na o ye ne sabi ba ye no no sa akodi sana ni on ebi ono ntie sa anum no ebi ono ne de ni R&B Chris Brown mo ne sa anum ebi na ne lie ba obede de on take ni serious ebi ya wax song no ye ma ono no yeah baby so am me no a good song mami inti Ghana de God's love uti o manu a aha obeku ibia na atamil skoti radio one time and akoma yare but no nti radio da jai business na koti atemdi de ye di wo no ebi kwa wade ne ko ibia na sa na chire wona say ene sa na wo ye no ba Ghana oh so do you think Siani Jackie I was so here obi obetro no mama because I said ghost writing in the one of if you say female celebrities or more Ghana how much to say bibi e choro no mom akwaba churo bi kidi churo bi kwa mi region kwa de no asay inti obeka Jackie asema okay ene so betimi solve the solution say one way na wo ye no ebi o chini star na ebeboa no because some could say me who's like I read like I read comments over social media and utimi who say o mu hu ne say o enyom na say utie ni nyum bi o hono ma ne nyum ba ku bi running around with the sky man oh yeah on say and na wo hwe ni nyum bi o ase ne nyum ni nyina na say asa okasa hwe ni hwinim na say ho na de enyum like that kind of what yes style no Debiti that is the style baby musu hu ne say with the crafts on say Jackie won a fashion ibi awo or what that one tinka the fashion sense bibia na sa na nyina nka obetimi aye dynamic in a way bi really what I say anke no so be boostino be boostino but Jackie so or management inti
the management they say be so mun no magimi o omunim ana omunim nipa ko mo bona hoka enti obeba out abeka anaso be buso bi question na sabi da sunye so na dwen say question me anaso asema me ko ka chi asemasi obey offended if you say yeah tie nyum ana obia kwa so adwen ko won say Jackie star one star ana so be ka say last me the money na asa if so na abo mo hene na asam na aba ne ye ka omuni na abo mo hene ana me say ugina Jackie oh and I say onye good last me the good bar style of singing so born hene kaka no more better na me de obia ni obeka say last me enyum enye de o you tone be different ben na de woko America on ana nka wunti enyum da Americans enyum na omoto no ye de betwi mu a sabi enkwasasam kwa na omoka obeti toto abodwo se wom me de me ye omunyum no akwese me ye drugs me wuska me wo girls me mom to so na me pe me dili enyum ho asem kwa na e ka no hip hop mu wo de betwi a enkwasanyum kwa na wutie no Migos edi bibi by omo discover bibi say talking rapping not talking rapping ni ho unim talking rapping me go come I'm the boss say any friend talking rapping ye the bag na ha because enkwase anyum sabi enkwase anyum no mo ye no say yes Cardi B nyum ye say little B you can for me if you wanted to these is red by and style no yeah say public and say fans need you to ma you are good to go. Yes, Sani Epe. Obian criticize Jackie say, Nanyom near one way. And I say, O young Kwasi, and Sebi. And I said, O bonnet, Obian Jackie fan being over out, or because I said that. So, what cut Ujina Jackie are same way so they edit generalize BBR. Then as Americans on God, Sebian the same year and CTA. And to way a MC and one making analysis and a dear, me say, ensa no obubumu na apo de ma no wanane apo no na emu atene enti aha na TETE MMOFRA Akohunu ye de training stories nyina any analysis nyina ebesi me kanfo odifo Samuel ama wo say ade bia ayakoda na ewo wo so se eye hunhuma na se honam ani niam bia so no wo de ko odifo Samuel waso ya ono ni nipa che diamponto trobonsu edina basase isu a obua atiasefo na nkonua afri won ti so na afri won kon so enti numbers no e wo screen so ubetimi afa no afro di for Samuel eni na di nkomo afa so pese woni ye digja yap no ebia ma wo se ubetimi ni ye digja e wo TETE MMOFRA online TV so numbers no e wo screen so ana number ya me ba bobo so ubetimi afa number ni 020 7170130 02071700130 Midi at the Goslav Afum your bubbly entertainment analyst and our face so many MC Omar Sterling and yet na studio has said the enije hunsam ebrel makramo TV shining bright serving laughter day and night feel the joy it brings to you life gets better with